Veliki pozdrav svima i dobrodošli u novi klip. Danas sam vam izdvojio nekoliko najzanimljivijih činjenica o automobilima za koje mislim da će vam se svidjeti. Uživajte u nastavku klipa. U našem jeziku je česta pojava da kad vidimo neki dobar auto, kažemo kako može da ide na mesec. Pa kad bi postojao takav put, bilo bi potrebno oko 6 meseci da stignemo tamo, uz prosječnu brzinu od 95 km/h. Također nije retka ni fraza da neki auto leži kao pegla. Šta onda kažete na ovaj najniži legalni auto na svetu pod imenom Flatmobil sa svega 48 cm visine? Rekord u brzini zamene motora auta iznosi 42 sekunde i postavljen je 1985. godine na Ford Escortu. Ako ste se nekada zapitali može li auto da ide recimo na rakiju, odgovor bi najbolje bilo tražiti u Brazilu, jer tamo skoro svi novi automobili kao gorivo koriste etanol. Ako dugme za daljinsko otključavanje auta pritisnete više od 256 puta, a auto vam nije u dometu, ključ gubi sinhronizaciju i prestaje sa radom. 20 cheerleadersica je ušlo u Guinnessovu knjigu rekorda jer su uspele da se spakuju u jednog smarta. Ovaj znak nije bez razloga izmišljen, s obzirom da više jelena godišnje ubiju auti nego lovci. To bi bilo to što se tiče ovog klipa. Nadam se da ste uživali i čuli nešto zanimljivo. Ukoliko jeste i želite nastavak, lajkujte video, podelite ga, pišite komentare, pretplatite se na kanal i veliki pozdrav do sljedećeg klipa.